Nara malaka neam biya kamal gwase me kan mer online TV channel. Wale shanka wel ka pairo ronkin dangro wide jandangro wide bakel. Take a report me kwa circulate online ka social media chatog na pan and wo governor Dung Jonglei State Dr. Guy Cook la radio and wo jen Asia mo kadwal. Cha report pan pen Michel legit kan tam chigan nyok mu ku kana report nyok pan de gu jeno dong chana de chande ben de lat, but right now I think this is very concerning. Gwazame ko bu kon kula tek ngech akamandan le roda gor jeno de message de nywa ye kel ko dien kula tek ngech. Of course, mite mele rode Dr. Guy Cook ngay kone governor kaja Ramadan ngay kon dialano somehow take a tet relo ka kur dan tuogane kaja Ramadan le governor Governor Dung Jonglei State Dr. Guy Cook and okay ke jom chalat gwasme. I don't know whether true or not, but chana we confirm but belarie a page Michelle legit SS legit chala do nene again Dr. Guy Cook cha report family members and ojani challenge shawon che dong de jalwen namo mi chikan lat kokor tani dang bang man de showa right now next report gwaseme and wo ke kor an walle chanka wel ka pyro cha nyok mo gwar keje and wo chi Dr. Guy Cook che wona ka point ko dong sharach no ba screenshot ne ken ba ka nywa ye kel ko biya ko le tika ngach commandant and le rode no what exactly am to gone wala goro be konti ke evidence ti nyoda commandant cha gor bana me bana jenen kel no ngum shoda la ki ngum to goro no jin biname be confirm go agwa dan titino. I'm not sure I know what exactly happened there, but be men yam be nywa ye kel no kamen cha gor be kon kula tika ngach committee me sha report bana goro bana jangach men yam jene no ne meni nen kon mo gwata me na me mi cha gor ni ga jan shanka bangwan ka pai ro ronkin daro jandang ro diech ano Governor of Jonglei State Dr. Guy Cook wajen cha report family de and wajen charge poison ke charge lweng namo meniam ka report enyam ka chanka bangwan ka pairo ronki na dangro widi jandangro widi bakel no ka report do dien mi bana nyoko milin kona magwaseme mi pay nyoko malat ke jerejba ba nyoko manyo ka yek yekel report me walle ala shanka wal ajen be ke jamo ka jomo cha nyoko malat ke je ka be kon dial te kan yitin no ngu exactly ma to goni be nyok mi gwara je ye ke be je nyok mi nywa je ke je ye be nywa ye kel gwaseme na me menen yena me okay na me again the latest one being wale jalaro breaking news a news reaching our desk indicate that Dr. Guy Cook has reached to a point where he cannot talk to people again no chabra kana na me again dana chalat so chana min post for a bit and katok mi dong chiran che mo ko yes la lat ke gwa ba ngai ko public figure ka jan a politician and okati diala ka jode chire kon ngai kon lat ka rodien ka jongle gwazi dan chana raja lunga ni anu Dr. Guy Cook cha wono no dara kume kirme yadit ano dara je jako dara la Ramadan de relo ka kelu dara je control you know ngai kon madan le roda ana mo me le roda you know so me chikana me micha talk la ja gurno abina be shunga cause sometime take jo machalat micha gor to ki governor dunga panal be kula connect governor dunga panal shali Jacob Dollar jen cha jogono jine jirana spele ayo
ta gorne enete konen tichale balit county ala jang en jogo no jin ajiran SPLIO join rar beseno jiran SSPDF kiran SPLM no chure reje mi a jin nuer already a jin ran SPLIO so ko chol kan SPLIO en wodung nuere right now me kwa je target an wul chala Jacob dollar ne ko la jang ko jen nuer we mean that take the de badane time right ko ngi kontin ala lat ke gwanter ano de kono lo kon wari ko medekel ka jang but ci jang no ka ci tada no ba ko jen alat ken no kan wari ken de kono nyin ka kon ngum de ko mo ka position to dit ke ngum de ko mo de ka ko de ken je ko right now can all the two state jonglei ken jen apanal right kan wari yes ka ngaradian ka point dia nen kona batilet ken ka shika lan wore kalet lan wo ke nyin kim yadit kalet jani gwan mo nakan wori etiketin ci kon medan me chalat kon shora le kana se kon me chan wori aju kana se anan twa wuch twa Jacob dollar kullat gwasde Jacob dollar ko ngeje ko dine ko ngeje ko jen ano be wuri chola kang makane be jo ke jen tay dan chalat keje be jo ke ko ran tok duelien cha kwenyo jenete mrien babulat gore jeno bana mo be blat chimeji ko raye chalat kana se chikon ne meche be gel kana se mela jeno be muktab de be nan kana ser chikon diale ne so right now who threaten message who receive money ka the same people in kono ko right dor shal kamo ya penal so look aje gore jeno jen che de tere wojin wini me jen ta dan le roda so you mean that tegdien shagwa right now right kone take a under the color no gwe so in case me tell me mistake la deke de jabat anytime I can so ne me le road so rarian jo che kane kir bare dien tong mi waken kan war so jin mi ruaje na ka gwe jin o jin ramimo elo gwe ji la jor ka le ro jira dien we mean that tell je power on gwadmo you are nothing there the same thing ka jongli Dr. Guy Cook che wono no jendere la ramimo there fitting ka komdana tetin you know a ci kondi ala chana ganen ledeke nenaje me right wood chale Johnson no nyam Dr. Guy Cook me jogo no yen wari you know nen yamde you know yen baye mo ka wedun baye kam dorun ko rodun mu chala tele dor mu chala tu kan doleje ka janone we mean that take the body je a threat kan it to alo de jenak som je to gwas melak de jeno jenera me mo me dong titik dual of course then ya dual lora bang but le remember no chike self under kirmi ya di chengna melat keno chunga kelke kir ko melat kene lat keno go ne na mal manaka ne kunten che mal mi chang ne kun jekten che mal anyok mal mu wane ku lat jor doru you know chimen ko ra ke video melat ke mo nuare kach lora ken ja right amene tadame en wero kwaje meter kana mone jeno de kamne ka mundien de kam go hidien aja lat ka bo tadi ala no mone no ban ko ngaje no ne kon wero mo ti ko ngaje no ko kon ngane it does not matter eno jin kwer ngede no gorno binego bu ko destroy cha kwa ni je ko jin megwa no kwa ngi ko jin binego bu ko yar binego bu ko nek ko biolar no yene ku yen destroy in my position chi me dana cha lara Dr. Guy Cook me che we ka kobo lara jeno an che ramudit so chwa kuma dan chwa je ya and ba development ba no char ma ba jelat all the promise take la che we gaduna ma ka ma kwelwet che ra keje bul mil che ra keje ken ba dar lo nuer ke le ba mu ke chare e ka pai wer ke pai wero and then cha wudi shal ke me ngar sha buch bul mil but tem chalat development shabe gwad dana ku ina threaten gorne ba development kulunu jin mi jiram tulo daga lalla tok taram ci jikap lani ko resource na katin taram captured wer welani shugu njeno just iko ne ti mi chaka threaten bi kala che do dan ku kene jeno to anyin ke kume ma kume kan ben gwada dan na tin ce mu ku kare lo ko wanga tame ngam de bel kani Dr. Guy Cook so right now na me da agenda de yena ling ano Dr. Guy Cook awajen point they take dual so name unconfirmed but man chalat legit
SS page the doctor guy ko de point that ka dual according to their family members sikana lat pan ka chanyo mala dia gwa ba chanyo ko lat bone don't din media which mean that there's something matuogan binimi so gorjano biana update me take full information mi shajek nuere gorjano ba de ke tek mi ben ko kon were quick kon ran la cheje ba but la lela tika tambo med bala lunire nas ke special nuere kon ramme mo cha apologize ke che mali che la chiko na look but ramme mo me bari har kui jani te mandan le rode re loka na kana ken ti medan choro lat kan nasir ke le rode somewhere else che chon kon dial ka kon wer mi te mo gwa ka kon de kon goreja so ramme met kel ka jang ke met ke agenda dan te ken ban wer ba ka dil bat re ke so sudan ajira mo che badelar no otherwise tigrada dien mo gwaye long so tigdunyen were ko kenen kujimi gwaye chine de gwejo de yer no ne yo de yentek so ne chana information chana confirm nga melad me lwenga ki wadafen food poison ki ngum choro lat ka jodan chare porije den bane ngaje gwa ko still tele full information me chalat but pinyiti nga de ke me dong te me chala lana gujeno dong true that's why I'm reporting commandani kanat gwasme marian gwasme men bana nyoko menen kona take a kurmi chitwok no kador shal ke uror wate kurmi chitwok tin an kor mo ko front line ke report ana chalat lat ke je SPLIO kana nuer waya min go chadi ni to chop ke jandang ro don wan tila de ni SSPD abla so Sudan people event for soldier cha kan nagan wana money ka kore dana chitwok ko uror no de ni nang ro don wan ke kul ne dangro la kwa dangro re kure dana shitok dio je chia report chia ling boni ke kui kwar en cha yer ya bad boni re wichin gini mi dio je lankan ke report e chalat lankan cha general militant cha nekten gini mi ke jodan chalat gwasmi dio je kondial dio je chan je ling boni moni confirm report mi chalat ne mo ko cha share bom ni media en turnike en general dan en chanak general mo te wankur of course te ngai kone kan dia te ka wankur la but ne kon la teniam la tenen were niam ne kon te kelke kirmi yadi then after that be jang bi kulo lo bin la ni jana SSPD then be kan wij be kan kulo lo wang chen man an nen kone so man to gene wajin che jien che jien no jel kan ka terbil and then terbil mo chu to gono cha ka ambush and gwad money de ne SPLI yo kan no waya am ka jodan chalat and then ke report chalat wa ke 3 brigadier general and ke 2 colonel ka jodan chalat gwasmene kana captain kel te la GSS PDF te chala do shaka ne gadi ne spela ayo gwadan ci korche tokten so report me report mi chalat ray wichin ginimi so en general mo general dan cha yer shabat gwadam be shode belar ya kata dan chalat ke jeken en kulne ke general chanek shwale aganya gwak shanek ka kore da ne chitwo kalankan re torbiel kana ne to ko kien tin re torbiel chan turun yan re nyaa ya kel gwas ko re turun kien tegatin kulna aganya gwak rami shanek kwermedit jenna wa jelaka torbiel ke report shala da wa kan chiwo gorken piu and gwa pinana mo ajan gwa da na we rek we jektin and then from there wa chayu bare torbiel kenyin kan kana nyin ga dina spelayo and then when mo chayu nak re kurmone ne me report mi shalat kade kondial tekanga jeno korame kormi bej ba general ba je nang niam ka jana biye ba bat ana kuje manan charga ko tan in chigra na ngejeno brega me bo to la gwe ko la order ji mi shi order shi look then ba ju woje kir ko jan ta dan lede bir ba de longo dong de na de kariar at this time mi chekir mi yadi tamal chajatan kon mal tiak long by the way cause a matter of kwa sai ni je bana wo gatin kon latke ante ma kir lunjen jok en constitution making it and they took le lar bala wala nja after that nyok malat ke population census lo na jok charge bulat bawlat after mi cha queen kwar charge lat so the reality kir yare nu yare no de malde tere wi ka South Sudan so ne me bajen balaje report an go rede nyu akon kel an banjik no kale okay another report Michel de Paroj banje kulo jege yo a korran ci to tiang ka bentiu
POC chala do chi kore to tiang but dit full detail kana ko konlat but chalan je korje to dong ne je no kam SPLIO kene din SSPDF ba ben ka je report mi shit kana mo ke video do den